Sarni ni mobile hack khlaijago mane abo bahai ke khlaijak kha abo kisa sai khana re gate. Okay. Mia sarik chattao ang kaisa international call man. Gai a call receive khai ka. Ga bano Zoom meeting khanya ne sarik 8टा sarik 8टा khanya ne bano sa. Gai nang sabo na mon sa ka. Gai bo kaisa AGI ni member hinsho. AGI ni full form hingke? Assemblies of God of East India. Ngai ang AGI ni kai ba abo sini organization bla. Ngai ang kisa interest ngai boy kok saka. Abo lama abo nok busing gitu ang motorcycle nok khodro an nok lauta. Ngai ang nok habui ab phone number check kai bani abo ang agi kok sajak ba bai. Ka ba Nigeria ni borok. Ngai ang bono WhatsApp don't disturb me. Ini ang bono WhatsApp message roka. Message role sabjang ke bano taja call kai pika. A call kai pro international call hinsho. Ngai ang receive khalia ang buji ka boborok chayan ngabo ni ghonta 1.5 घंटे परेंगा ना आणि WhatsApp सामता तंगलिया WhatsApp mane bunia ko soi kata ang khuluk semaliya WhatsApp khulok kai tam sa kun saya khuluk semaliya on singe ngakai abani pray 2.5 घंटे परेंगा no ani friend ro call cancel khaiga Arunachal Pradesh khorsa friend sao sát ni có mobile block hoặc mà hẹn khá lên sao hạt tăng lên sao ngay nung ni chơi về contact hay cái nào sao đó cái bagai ang tension cái đó là cái boro ano sao thano FI khai đến này gang thano inform cái bảo beli tabo khlaijak hingke ni number no nang tabo block khaina rok abo hai rok kono wan sukjak de na tamo bu mahai of the block hain chana slai ni chau even number sibani email bo one hang man ne tawang email bo ani password change ke hoya ga aboran je phun khaina bin number ga wa bon ni jeno Emmanuel ni chau bin number ke 324902329117 tabung nang tipra hasteni lukurong no tam kok kesana musung actually so mobile logo bo home minister hoite message mantung gaba hai sinia nugia phatani call phake yase ya tong hamo abor hackers